سلاف و ریز تماشاوان هیجا د برنامه کردی هین دبم دا ام ایروجی بهورنا بله تماشاوان هیجا د درس ابوری دا ام سر جیناوان سکنی بون هنک عالی جیناوان ام ایرو جوی داره درس اخوا بدومینن قال لي هباله هنجيب خيراتن متشاونه بيشتي حفتيه كي منعمده نجبوي درس اخوا والدرس دوري اخوا خوندنا زبيجن بلكي خوندنا ولا استخازم الفيدري بيتك احمد خاني بيتك خوش جوړ بخوینم د نوبهار بچو کنده سری وکم زان 14 بشوی هنه نوبهاره ده سری هر یکی ده بیتک خوش دبیجه وکه وجزه پیو خوشه اوجی دی یکی ده دبیجه حتی الدرس دوره نکی تکرار و مصروف د دنیای تنابی نه مشهور و نه معروف يعني درس ودور يعني جبوي درسك وبشتي درسي ام بيجن وقت تركيد بيجن اوداف دبي حتى الدرس ودوره نکی تکرار و مصروف د دنیای تنابی نه مشهور و نه معروف نقول يعني لازم اكو ام بشكل سر خوندني بسكنين قوي خو بدنا درسي نقول انا بلكي دي نهار مجرمه نه ابا اللي براستيجي جرينجا استخوازم فيجي بيجم ام بيجن اشتد الجوردينه ما ايتا بيشي قلت بخوينا ليرو جالي خوندني فام بشكل كيمانا او انسان بلكي د كتابي واد نقوت بخوينا جي ايتا بيشي اللي بلي زيدج ما بيهتر بلكي تخوينن نجمه حميه بلكي مش هناك يعني قلم بريم بفكر المخابن جما بيهتر تخوين دفي امجي بخوين يعني نهما عاليه كيفا همج عاليه زمين فهمج عاليه چاندي فهمج عاليه اوليفا لازم اكو امسر خوندني بسكن بلي بلكي ددجي مجارمه بو اللي بلي عاليه كيفا جي بيفا تيكل دارا بلي ما قلت ما قو ايروجي مجارمه جينافن ما قلت جيناف او بيفينكو جي انجي جه نافان دغر يعني فرقه و چاوايا جنافان يعني دكبنا جه هر تشتيده يعني ام بيجن چه ام بيجن از درسي دبيجم از كتابه دخوينم اختكم از كتابه دخوينم از دكبه جه حمي انسان يعني كي انسان بيجي از او از جبدلاوي انسانيه يعني جبدل احمد يا عثمان يا علي يا ولي يا هر كسي بيجن از يعني جنب بيجن كومغو او هات او انسان كيبه او نقول يعني او بيفا او كفي جه هر انسانی ده بله ما گوچه جعالیه میجره و ایرو عمل سر جیناوان بسکنن برین هاجی ام دعالیه و عمل سر جیناوان سکنی بون بله ما گو جعالیه میجره و جیناو میجر چیه؟ بله میجر هجمار yani sayısal sayı yönünden bejin mejer sayısal belki mejer sayısal sayı anji sayısal بله جعلی میجره و یعنی چاوایا دو کردی ده هنک جیناف پرانه هنک جیجی ام بیجن تکانن یعنی جبوی کزکیه هنک جیجی جبوی گله کسا تینا گوتن یک هجمار هنه نواده یک هجمار جید بیجن یک هجمار جید بیجن yani وی شکل بیجن وکه چه وکه اف چیه یک هجماره مثلا بجن اف درسي دبينه بله الفيدري اف چیه یکانه انجي یک هجماره يعني جان بجن چه و وساكر بله اختكم اقول و فيدري دي ساو چند كسن كسكه يعني جان بجن چه من جويرة قوت من جويرة قوت هن ميناكي كي بدن يك هجمار جينا بك يك هجمار تنم از رودنم الفيدري ديسا از چيه یک جمار يعني كنت أقول از دك سيكس تدنين كذاك هي مثلا و واستبو الفيدري ويتشي كان كسن كسك نولو يعني جن بجن تو هر تشي دزاني تو هر تشتي دزاني بله الفيدري تو تشي ليسا کسکه دیسان بجن چه یکی خوندیه
بەێ لێ درێژی ئەم دزانن و یەک کەسە ئاژم بێژین یەکێ نەوە مەسا من ژەکێرە گوت من یانژی من ژیەکێ ستات لێ درێژی ئەم زانن و یەکێژی و منژی یەک ژمارە یەکێ و یەکێ فەرقەوە چی خۆجە یەکێ و یەکێ ji بۆی ژنا ji بۆی peyvê mê yekî ji بۆی peyvê nêr ji bۆی zilama tê gotin mesela ku te got mesela yekî ji min re got yekî ji min re got zilamekê got belê yanî nehewceyek ku em zayen dawî eşkere bikin dîsa em dizanin ku ev zilamek e nepîreke lê ku te got yekê ji min re got vê derêjî ku em zanin jin e belê yani em karin bêjin nêr û mê belê yani ferqa we ve her dike ev ve yani cem dêjin kîjanî bersivand belê kîjanî ji bo zilam yani li wê derê gelek zilam hene em bêjin kîjanî an cem dêjin kîjanî dîsa ji bo jina yan jî em bêjin kî mesela kî hat li vê derê jî em karin bêjin şexseke yan jî te ji kê re got te ji kê re got li vê derê jî kê em karin bêjin şexseke ferqa kê û kî jî heye cihê we ji hevdû cuda ye weke çi weke di dema borî de em karin bêjin di lêkerê gerguhêz de kê tê gotin û diyê negerguhêz de kî tê bikaranîn weke çi ez mîrakekê bidim mesela em bêjin kî çû kî çû li vê derê kî pirs e ji bo zilamekî em dibe ku mesela pîrek jî bê ne beliye kî çû lê em dibêjin kê got kê got ferqa ve jev çi ye ferqa ve ev çû lêkereke negerguhêz e got lêkereke gerguhêz e gerguhêz negerguhêz belê ez wê ji we re bêjim gerguhêz geçişli negerguhêz negerguhêz geçişsiz belê me got çi me got kî çû kê got me got gerguhêz û negerguhêz geçişli û geçişsiz me got belkî dîsa manayê lê fêm kirin ez dixwazim bêjim çikî eşkere bikim çikî îzah bikim geçişli an jî gerguhêz ew lêkerên ku bi bireserê yani bi nesneyekê çê dibin û negerguhêz yani geçişsiz yê ku bê nesne bê bireser çê dibin weke çi weke ku te got ew çû li vê derê yani ne ew insan ji bo çûnê ne muhtacê tiştekê ne muhtacê nesneyekê ye mesela bêjin ew çû li vê derê ew bi tene serê xwe tiştek jî pêr nebe dikarê herê an jî ew raket ew reviya ew dimeşe vî rengî nehewcî bê lê peyva got yani lêkera gotinê tiştekî cuda ye ji vêna ji çûnê cuda ye yani ji bo ku peyva gotinê çêbê divê tiştek lazim e yani çi got ev got peyva got xeberek got em bêjin tiştek got yani muheqqiq tiştek jê re lazim e erî ji ber vê yekê ferq bikin dîqat bikin kî çû û kê got em nikarin bêjin kê çû kî got yani ev xelet e divê em bêjin kê got yani mesela me got çi li vê derê jî dîqat bikin kî çû me got ew çû cewaba wê jî wê ji vêna cudatir bê mesela kê got wî got an jî wê got em nikarin bêjin ew got yani em navêna ji bo vê bikar bênin ev xelet çê dibê yani vêna ev çîkeke Kurdî ye yani taybetiyeke Kurdî de li gor Tirkî ku tu bê mesela kim gitti kim söyledi aynı ye ferqa ve cevnîne an jî o söyledi o gitti dîsa ferqa ve cevnîne her dikate jî o tê bikaranîn lê Kurdî de ev cudatî heye belê ez vana jê bibim ev me got çi ne me got ev cînavên yek hejmarin ez ê wana jê bibim piştî vê re jî pir hejmar hene
هەمۆستا ئەسکارم شتێکی پرس بکەم کەرم کە دەرسامەیە دیدە مە ڕاوێکەر و ڕاوەبەر گوتبوو بڵێ ماوە خۆش پێم نەکردبوو تمام ئەزر سەروێژین هێکی بسەکنم بەلێ مەگۆ جیناوێن پرهژمار بەلێ الوێ درێ ئەمە گۆ چامێل سەریە کو هەندورە خۆدا گەلە کەسا دەحەوینن ئەمێ سەرا بسەکنن لێ بەرێ وێ ئەم سەر ڕاوەکەر و ڕاوەبەرێ ئەم بسەکنن بەس ئەم بێژین چێ ئەم بێژن برایە برای من ئەف چییە ڕاوەکە ڕاوەک چێ ترکی تامڵەمە ڕاوەک ترکی تامڵەمەم بێژ ji bo were fêmkirin ez ê mînakeke tirkî bidim mînaka Tirkiye em bijin çi bijin benêm kardeşim îdî ferqa Tirkî û Kurdî çi ye li vê derê Kurdî û Tirkî ji hev em bêjin tersê heve yanî di Kurdî de yê ku xwedî tê paşê û yê dibe mal em bêjin tê pêş di Tirkî de yê xwedî bê tê pêş û yê ku Aydê wî bê tê paş. Vê de ku te got benim kardeşim vê de kardeş Aydê benim e. û benim xwediyê kardeşim e. Lê Kurdî de ters awe ye. Em bêjin çi? Em bêjin birayê min. Yani vê de ez xwedî me, bira Aydê min e. Cudatiyek heye. Êdî em Kurdî de ji vê re dibêjin çi? Raveker. û ji bira re yani jiya pêşî re em bêjin raveber. Yani tamlayan, tamlanan. Evet. Rica dikim. Belê me got çi? Me got هجمار یه پرهژمار یکو گله کسات خود ده هندرینین مثلا بجین او نعم بجین ام بله ام هاتن ویدری ام هر وقتی پرانه کو یکی بتنه بینی کاری بجی از ام هاتن دوی حوالی که میجی همه کج بای کو از بجیم ام هاتن آنجی ام بجین چه هون چه دخوازن هون چه دخوازن بله الفيدري هونجي قالك كسا دحوين الناخذه يعني ام بيجن مثلا بيجن ما مست تشاوي از بيجم از باشم هون چاوانه جبركو هون قالكن ونكزه جيتنا از بيجم هون يك دي هيا خوازم سبي بسكنم او ام جرينجا جوداتيه كفي هيا مثلا كارم بيجن چه او داران دوشينه او داران د و شینه بله یک هجمار دارند وشینه اف یک هجماره لی بله ده همان دمه ده اف دکاره ببه پر هجمار جی مثلا بیجن او داران دوشینن لوی داره جننه ام فهم دکن کو اف کس پر هجماره افش تایبتی که کردیه از نخوازم دوی درسی ده زیده سر بسکنم مید درسه کدی درسه بسکنم انشالله مگو چه یعنی ده کردی ده جاناجی لیکر پرانیا کرده یعنی جنابه نشان داده لذا داره ام نابجن اوان داران وشاندن بلکی اف پیود عصلی خود بری نها ب 100 سالی ب 200 سالی نه بلکی بهترجی اوان بو ایدی پیشتی وقتی کی آن کت تنه او ما هم جبو یکجمر هم جی پرجمر عینی کرده عینی جنابه کارتیم ام بيجن او هات كسكا ام بيجن او هاتن بهتر كسكي زرتر ام بيجن او تشو يكا ام بيجن او تشون جيكي زيدتر بله يعني الفيدري اف طيبت هم قريب بي يكجمر هم جيت قريب بي برجمر ابنا جرينجا فيشتي بيرا ماغو هون ام مثلا بيجن فان خوارن چيكريه خوارن چيكريه بله فان ام کارم بلکی دبیک و اف جی اوان بی اف چکو دوی ده اشارت هیا شانیدان هیا نه ولو ام بیجن وان خوارن چکریه دوی ده انج دوی ده اشارت هیا مثلا بیجن وی گود يعني مثلا كده التجبري ما بي ام نكارم بيجن وی گود نه اشارت ده هیا انجی اف زلام پیشبری ما بی دبیکو اف جی اف بی اف ان پیش ریدی ای کتیه تاني بویا وان مثلا از جوان حزد ام نبیجن ام از اوان حز دکم کتیه بلکی اوان وانجی بوی شکلی اوان دبکو کتیه ایدی پشتی دمکی بویه وان مثلا وان درس آخوه قداندن بله وان درس آخوه قداندن جبرکو پرانه کو یک بانه میگوتن درس آخوه قداند
جبر كوبراننا مجو قداند بله پرهجمار دبيكو مثلا هنك افجي مكارم ببيجن پرهجماري نشان دي هن انجي هنك مثلا هنك هفال دليزن انجي دليزن هر ديشتي قلتن هنك هفال هن هفال انجي هنك هفال مكارم بيجن افجي بشكلي راستي الفيدري مكارم بيجن بو هفال ناف دم هفال راكن جبر كوبي جيناف هنك دليزن الفيدري يعني هنك انسان جبديلا انسانه هاتيه بكار اني الفيدري هجماره وانا بلي لي امزان كوش يكي بلكي زياده ترى نو بله دي دربار فيدت شيغن بيرسل هي دي درباسي عليكي دنبم جاليه طوانجي فجي جيناف هنا بله ما قلتش جاليه طوانجي فا نوسه طوانجي شو از بمثالي ان شاء الله جاليه طوانجي فا جيناف بله د کوردی ده طوانگ هەیە ئەو ژێ بکەم ئەسکارم بێژم تایبەتیەکە زمانی کوردیە بەلکی هەنێک زمانی دی دەژەبێ لێ گەلێک زمانە دەژی ئەو تایبەتی نینە د کوردی ده هەنێک پێی دێنە تەواندن وەکە چێ وەکە ئەم بێژن ئەمێ هەرن باژێر لێ درێ ئەم بێژن تەوانگ هەیە یعنی پێی دێنە تەواندن يعني باجار اف بيف اصلي خوان باجار يعني شهير لي ازنا بيجم ازيش ما باجار بيجم ازيش ما باجير اللي بدري طوان تشد بي طواندن يعني او بيف باجار تي طواندن يعني تي خوار كرن بيجن بكم بتركي ازوجي بنفيسم طوانك بكم بله طوانك تي قوتن مثلا بيجم اف انجي او یا خرویه تکان بیشین او چو پیوا خرویه نکوتگو وی گود او وی تی تواندن یعنی پیوا او بلکه اوی چید به تی تواندن دنی من هاج بس کر مگو چه مگو بلکه او اوا یعنی چه شکلی مثلا او اوی گود هم نه بیشین ایدی او راد به او کتی تی شکلی کبه شکلی وی ده اوی گود ایدم ایج نه بیشین ام بیشین وی گود اف تی تواندن تواند اوه یعنی تو کردی ده پیو دناوا خدا جانتی طواندن وکچه مثلا بیشین سلیمان ناوی انسانه ام ناوی واجی جانت طوین ام بیشین ام میچنه مالا سلیمین ناویش مالا سلیمان جم مالا سلیمین نه يعني جي ام بیشین هرج سالح بپرسه يعني سالح چیه صالحه سالح ام بیشین سالح يعني اف طوانگ اوه ولی مگو چه مگو لگورا طوانگی جي جينافين ما هنا بله هناك جيناف خرونا أقول شيء جينافين خرو بله خرو صادة لي يعني يكو نطوهن يكو طوان دوادة شيء نبوية أم جوارد بيجن جينافين خرو كي جانن أو أز بيجم أس تو أو أم هون ليس أو أجي أوان بله أو ناجي يكو خرونا أجي أمكار مثل بيجن كي أونا كي نابي كي يا طوانجيا وكمان هاقول ما قلت بيجن كي تشو كي قد يعني أو وظيفة أوي جدايا كوماوي جدايا أو تكفين كوما كديدة أونا ما قو يه خرونا يه طواندي هنا جينافين طواندي مثلا جبديلة از ام بيجن چه من جبديلة تو ام بيجن تا جبديلة او ام بيجن وي و وي ام هردكن جبديلة ام بيجن و جبديلة ما غلط قلت جبديلة ام بيجن ما جبديلة هون ام بيجن و اف ناچنه اف يه تواندينه وقتی ما خلاص بس بيجن بلكي مجالا ما هناك النبي دما الدرسا بيدا امي ان شاء الله السيرفي مجاري بسكنن بين نبي لما خلا اف نيجو نمينه بله تماشاوان هيجا
ئیرۆژی دەرسامە خلاص بوو لێ ڕاستی میژارەمەد نوێی دەما ئیشەڵا دەرسا بێدا ئەمێش وێ دەرێ دەوام بکەن حتا وێ دەرسێ بمێنن خێر خۆشێدا نەها بخاترێەوە.